čem se radi, to je bio neki trend onda tih godina, kako sam kasnije saznao, zabave, pa one cure, znate, vide dečka nekog, pa njih 2-3 zaljube se, njih 3 u jednog i onda čiji će biti i onda o čem se radi, znate, već unaprijed što ću reći. Išle su u Bosnu kod hođa da im rade te neku zapise, te neke magija nekakva. Čim je magija u pitanju nije dobro. Vidite, i sjećam se onda kasnije, sam tu malo priče slušao, sve se te informacije brzo prošire, koje su bile, šta su. I sjećam se na svetoj misi svećenik. Bila sveta misa i na kraju svete mise, kako je došlo do informacija, rekao je, znam što neke tu radite, to nije dobro, znate, to je nešto vrlo loše, javite